Hajde da ozbiljno popričamo. Dakle, uče nas da živimo u ovom svijetu gdje kad radiš i kada stvarno sve od sebe daš, što ono sve od sebe daš da ti radiš i kulturan budeš i zarađuješ sebi, ne kradeš, budeš dobar član društva. Dakle, to nas uče da budemo dobre osobe u teoriji nas to uče da budemo dobre osobe, kulturne i da jednostavno budemo fantastično zlato i primjer drugima. To nas uče u teoriji kroz socijalizaciju u školama, u religioznim ustanovama i drugim, da kažem, ustanovama koje ne da mi se sad razmišljati o vrsti ustanova, ali kontate me. Svi nas uče, od roditelja do društva i tako dalje, svi nas uče da mi budemo fantastični primjeri društva i članovi društva. Dakle, mi na ovom standardu, mi svi smo odrasli na tom standardu. Neko postane ubica, jebi ga, desi se, omakne se slučajno nekoga 16 puta, upucaš, on umre, odeš u zatvor ili kradeš ili tako dalje, šta ja znam. Nezavisno od toga, uče nas da budemo fini, kulturni ljudi. Dakle, s tim što smo rekli, što smo sve kulturno ofirno rekli, dakle, dolazimo do sljedeće konstatacije gdje imamo jednu od najvećih, mega voznih, fantastičnih, ogromnih socijalnih mreža koja se zove Bookface, odnosno Facebook. Dakle, ova firma je toliko jaka da je fakat sahranila MySpace. Dženaza završena MySpace-u još davne 2008. godine. Ova firma je toliko jaka danas gdje možemo kulturno staviti na vrh, na tron sve jedne društvene mreže. Dakle, ova firma koja je primjer drugim firmama, koja sve radi tako lijepo kulturno i ona nikada ne bi nikad ukrala, nikad ništa ni od koga, zato što ona radi po finim najboljim standardima, gdje ona kontroliše i diktira, gdje je fakat monopol u ovim stvarima. Ova firma, dakle, uvela je kroz svoje druge firme koje su u njenoj vlasništvu, kao što su WhatsApp i kao što je Instagram. Dakle, i ove dvije firmice pod vlasništvom Facebooka, sve tri platforme su uvele da izvinete storiese. Dakle, odjednom, poslije Snapchata, koje nisam ni pomenuo do ovog trenutka, te tri firme, dakle, uvele storiese. Snapchat je firma koja je to prvo uradila i koja je bazirana na tome mobile to mobile, razgovor gdje ti možeš postaviti svoj story, šta se radi, tako dalje, pošalješ poruku, ona nestane i tako to i tako do. Fantastično za seksualne odnose, da se niko ne sazna. Fantastično! Naravno da nisam koristio i naravno da ne znam kako se to koristi za te stvari, ali koristim Snapchat da drugu pošaljem snap do kakim i on to vidi i on to uzme kao vi seljaka i smije se. Kontaš. Dakle, sa svim što smo rekli, poenta ovoga jeste da je Snapchat to prvi uradio i u neku ruku to je Snapchat fazon, to je to ideja, to je vlasništvo te firme da kažeš. Gdje sad dolazimo? Odjednom jebeni Facebook, da izvinete, uvede sve što je Snapchat u svoju aplikaciju. Sad dolazimo do tih duplih standarda na kojem sam počeo ovaj video. Da, sat je fantastičan. Hvala vam. Mi youtuberi ne radimo za pare. Halalte, da se vratim na ideju. Dolazimo do tog zaključka, do tog duplog standarda, da firma kao što je Facebook, koja propagira da sve bude kulturno i fino na ovom dunjaluku, da mi sve fino kulturno biznis radimo i da sve budemo fini članovi društva. Oni propagiraju za slobodno dijeljenje informacija, da su ispravne informacije dovedu, do vlasništva svih nas, građana ovog dunjaluka, to jest zemlje. Dakle, ona propagira, ona
Kompanija je građena na tom, to im je moto, pa dakle, hoće Mark Zuckerberg, hoće brat naš Mark Zuckerberg da bude babo ovog dunjaluka, hoće da bude papa, to jest. Zato što je on najsavršenija osoba na svijetu. A otvoreno krade ideje od drugih stvari. Čak Snapchat nije kupio. A nema para da kupi Snapchat. Možda ima, I don't know, ali Snapchat zarađuje više para nego što bi mu oni ponudili. Uglavnom, ne znam da ulazim u to, ali da kažem, Facebook firma je toliko moćna i jaka da može otvoreno da krade ideje. Zamisli to, koliko ti moraš moći imat ovdje, na ovom svijetu, gdje ti otvoreno možeš krast i da to tebi bude dozvoljeno i da svi mi koji smo još gori od njih koji kradu, svi to koristimo. Zamislite samo to. E sad, kako poslije ovoga ovakvog i ovih dupli standarda, a mi treba da živimo u finom svijetu gdje svi znaš kulturno živimo, ne trebamo da krademo i ne ubijamo nikoga, ali znaš jebi ga obaknem se kad Facebook ima svog nekog drugog rivala, pa on nešto bolje uradi od Facebooka, pa Facebook samo njemu krade i može naplati kaznu. Poludio si, vajde, oh my god, pišite komentar. Nisi više kao prije. Uglavnom, ono što vam hoću reći, ti dupli standardi, kako sada, kad vidite taj dupli standard, što jest, propagiraš jednu stvar, radiš suprotno. Isto ko roditelji. Roditelji su najbolji primjer dupli standarda. Nemoj da radiš ko ja, nemoj da pušiš cigaru. I ove djece jebem im sve, da im jebem sve. Kako da ne zapalim kad mi onaj Muradev mali. Nemoj da puštiš cigaru! To je dupli standard. Dakle, Facebook, kako sada da ti vjeruješ jednom Facebooku koji otvoreno može krast ideje drugih firmi? Da im povjeruješ kada izađe neki izbor ili nešto, da im povjeruješ informaciju koju oni stavljaju. Jel se to može opravdat? To je jest dupli standard i to je svako zlo ovog dunjaluka. To sranje gdje možeš krast druge ljude ugnjetavat i radit im šta hoćeš i onda se pravit da si papa i tako dalje. Vidite, takav je naš svijet u kojem živimo. Stoga kad vidite nekog drugog da to radi, a propagira drugu stvar, burum pred ogledalom, jer smo svi dio ovoga. Sve jedan od nas. Ako hoćemo ovo da se promijeni, mi moramo prestati to koristiti. A haj ti probaj ne otići jarane negdje, da ne uzmeš jebeni selfie da kažeš evo me, dizao sam tegove. Lajkajte mi sliku, jer bicepsi rastu od slika. Tako je. Log out. Lakše mi je. Zdravo sam. Da vam pošaljem Snapchat. Ga, sigurno ste prestali koristiti Snapchat. Facebook preuzima. Prestani vahte da možeš. Hajde, čao.